Gilit thing nai channel lu thli thin tu te chi bai ule hypothyroidism man ti mai hi hemi thyroid niam man ti hi ni a ama tun tu ma chon hemi thyroid niam chung chang i han soi ila thyroid niam chu ni ta kan soyang khan hemi thyroid hormone thalbe in thyroid hormone asiam chuak tlem hi ni a thyroid thalbe tuin nang hemi thyroid hormones hian hemi thisenzyme kaltlangin kan lung te thuak te ti rol te vun le kan ta sapeng zong zong de tho hi afan na khoi thei vek ani thyroid niam om chan thyroid niam om chan tamber chu Hashimoto's thyroiditis anti a hei hi thyroid thalbe na le vung ani a autoimmune dat na kan tiang chi hi ani a thyroid thalbe la ka khan antibody an siama heng antibody te hianin thyroid thalbe bein thyroid thalbe ati chathin ani autoimmune nat na kan ti chuanin mi kan taksa a antibody an siam khan kan taksa vek kha mani le mani kha in be thila a fi mai om ne in virus wak te point thyroid vung ne thyroid na te po khom be thei thowa rokvel hemi radiation therapy kan ti hianin thyroid niam asiam theya thyroid niam thyroid sang engkol na pakhat radioactive iodine treatment nan ti hianin thyroid niam asiam hlau theya damdoi then khat amiodarone lithium interferon interleukin 2 tiang te hian thyroid niam a thlen theya in thyroid emi thalbe zai ani hianin zai fulo palte chuanin thyroid niam a thlen theya iodine tel na chaw le tiang thil dang kan ei thlema kan tla cham chuan thyroid niam om thlen theya in naw pai lai hianin thyroid thin hiam be theya atang puina tira sanga ang hiam le zuya atambera chuanin an thabele mai thina enkol ngai lovin emi thyroid thalbe in siam fam kim lova piang naute om theya engi congenital hypothyroidism an ti a emi kan thuak bul thuta om pituitary hormone le thalbe le hypothalamus na tho amu mal lo hianin thyroid niam om theya atlang puin mi pa a in me chia thyroid niam om du bi ka abi takin upatlama thyroid niam nei hena chance ka sang bi ka e ba ga kan chung le khata ni chena kan soi autoimmune natna nei te a an om chuan thyroid niam ni thena chance kha sang bok ani thyroid niam lan chua dan tlang pui me chia chonin thlatin thi nei mu mal lo om theya e ka khal theya rilulam natna depression te pom theya in fear dang na thalo yen pom theya sam te po rowa samat la du a vun te po rowin a thap phup thei in taksa chaw ngoi theya khowot te po an tuar theilo thin thyroid niam chuanin in lungphu amuanga lungphu chaklawa in orpuar tiang te po om theya chan fiat lova emi taksari na ungzel tamzel le taksari na tiam dei theilo te ani a chaw ba ka khanin mut chuak ngoi te ke vung te cholesterol sang te e ba ka carpal tunnel syndrome an ti a emi kan nerve kut le kuta khoi wangin kut hit le na le kut sa te po ka siam thei nau te thyroid niam hi anam ve fowa yang chung te chu an kut ke te vota chuan ek a khala an muta chuak deuh renga an o te po chang theya tin an taksa thang lian mo a an ti rhol an nemin azoya thian lian te pon nei theya chuan thil an ei thalo boka an hmai te po buarin alo chum buang thina an pum te puara tiang an le te po avunga tiang te khan lang chuak thina emi thisen te satangin thyroid niam hi hriat theni thyroid niam a hianin T4 level an tia hi niam tlang puya thenkata chuanin T4 level pa ngai reng chungin TSH chu
thyroid stimulating hormone nan ti a hemi level hi asang the hi thyroid niamin tan na subclinical hypothyroidism an ti ani nicha kan soi pituitary hormone thalbe le hypothalamus diklo wang ani chuanin hemi thyroid stimulating hormone level te poyan hiam hle theini hetianga chuanin TRH level test tul thina thyroid niam chan tak hre turin damlo chanchin zong te chuan antibody screening te thyroid scan te MRI te po ti atul fo thina ni thyroid niami thyroid siam chop hemi synthetic T4 an ti a hian hemi mang en kolani bera adam doi dos thak turin khat moi to ka intestate te po tula he T4 hi upa le lung nat na ne a chon pe phim khurangai hle a T4 replacement hi hemi jing choi ma mini som thum vela ei turani a pen hemi tam doi hi iron tel na dam doi le antacid hemi well sheet kan ti ang chi heten an hian ei pol lo turani a chu kan him jok nan dam doi to hi mani thualo engot lo turani chon thyroid niam nat na hi en kol that lo chuan lung dan thang thang te kan nei theya me chia chinna a thlen theya tinemi ru na te le thau lu tuk ta poya thlen theya heng ani wang hian me chenau pai theilo hi chu an thyroid function test te pon ti tir thri ani nu nau pa in thyroid niam nei chuan emi pum chu no te a hasat na thlen theya no te thuak haslam hasat na om te ta khat siam the ni mixidima hi thyroid niam na satak mai he ni a hei hianin taksalum na niam lu tuk te le ni ko hret lo na thleng pa na thlen theya the ni wan thyroid niam ta na insum tu te goitogenic food an ti a goitogenic food chu thyroid sa ta na e tu tha ani a thyroid sang ta tha ni chu wang khanin thyroid niam tan chon na thalo hlau thunga chung te chu broccoli ziklum parbor radishes bului kan ti te peanut badam spinach ang te hi ni a hek te hi insum tu ani a la om e lo tur ti na ni lovin e chin tok chet tu ti na mai ni coconut te coffee sa te le calcium le iron te hianin inchada kan soi synthetic T4 taksai na hi blu tur kha ti muang thei chuan wheat kan tia chu atra tiang te po hi ei tam khan thyroid niam tan chu thalawa eng ba ka sathau mom angchi butter te mayonnaise an ti margarine te le emi chini thlum angchi thlum siam chop te ei tlem tur ani a trin le bura pek boma da chi etiang processed food an ti song bol sa teng reng hi ei tlem tur ani a coffee te zu te fluoride te na te le depression and koladam doi antidepressants ang ti te po hi ei tlem tur ani hei ba ka e tam tur te dietary fiber tam na cho e tam tur ani a chu thei thele tha hi ni maya tuisik thiang lim in tam tur ani a iodine tam na cho hemi tuifin riat sang chi te ei tamat tha a antioxidant le vitamin C tam na ang chi te vitamin B tam na te R2 te pa te ei tam tur ani thyroid niam tan hian nasalu tuklawa in soi te po athave a adam do hianin L-tyrosine te manani thina L-arginine le zinc tamna ei tamatha a selenium te ei tamatha a in fish oil apui thau te po ei tamatha a chuan hei pre-probiotic e dam doi omta a tiang supplement te po hi e tha a in lemongrass an ti a hemi hriak hi hrok vela chul te po tha a ashwagandha an ti a hi ramhul dam doi ani a hei hi amuma siam chu ani a 500 mg hi nikata voi khat a ei turani ado su emba ka rhodiola an ti a licorice zung te kan rama chon omlo mai thei heng te po hi chuan ba ka ginseng le holy basil
an ti ta pawh hi an hmang ve thin a in Bauhinia Variegata te Purple Mountain Ebony an ti ta pawh tha a Ayurvedic damdawi lamah chuan Punarnava an ti te Kanchanar Gugulu te Goksura te Gogol te Brahmi te le Jata Mansi an ti te pawh hi a tha a Ayurvedic lamah hianin thyroid hiamen kol te pawh hi om ve nual ani a top nan chuanin hemi ril ru ha na le topic na lungai reng te hianin thyroid hiam om the na chance atitama kan lo nei ni pon atizol thei poka so wangin a poimo chu ngai ril ru ha dam taka ril ru le taksa ha dam taka om phram te pokha a tha ni khaka thyroid niam chungchang kan soi thei tlem chong chu te se